bandera churía, bandera blanca. Y se ha dado la salida a la primera tanda. Lapurdi, lehendabiziko kaletik, Erkos Kolindres, hirugarrengo kaletik. Hogei segundo, 20 segundos. Orain bitartean prestatuko dira Kaiku lehendabiziko kaletik, Lea Artibai Zikautxo bigarren kaletik eta Hernani Zarrautegia hirugarren kaletik. Esan kontrareloj edo erlojoren aurka ez dela izango. Txandak aparte, erloju aparte emango dira bi txanda hauetan, baina biak solapatu egingo dira. Decir que no es una tanda contrarreloj, sino que son dos tandas solapadas. Cuando se alineen estas tres, se les dará la salida también. Bandera txuria. Eman zaio irteera bigarrengo txandari baita ere. Hogei segundo, 20 segundos, regata válida. Ya están en marcha las dos primeras tandas. Gogoratu, lehendabiziko kaletik Lapurdi dugula eta hirugarrengotik Erkos Kolindres, eta orain atera berriak lehendabiziko kaletik Kaiku, bigarrengotik Lea Artibai eta hirugarrengo kaletik Hernani. hasi direla, ari dira hurbiltzen, horretik eskala badute ziagoetara iristeko.
hemen Lapurdi eta Colindres ari dira aurretzen. Han pasado 5 minutos de la regata y acercándose a las balizas exteriores, Lapurdi y Colindres. Todavía tiene un trecho. Atzoko promesako eta bihurtzea Etzatekin Gizon berrioak nauzu Urrutik asiatuka Oroitzapenik atzak irrikan baten Zagutzen Ya calle 1. Lapurdi quemando Ziaboga. Colindres acercándose a la Ziaboga. Y a Colindres también. Zazpi 0-8 Lapurdik egindakoa eta Zazpi 29 Colindres. 7-0-8 el tiempo realizado por Lapurdi, 7-29 el realizado por Colindres en la primera y única Ziaboga. Ajerik ez eta kompania hobean Ispiluari begira Zamarrekin horraztu Azoko promesako eta bihurtzea Ari dira hurbiltzen Ziabogetara baita ere, Kaiko nahiko gertu. Sei 22 Kaikuk, 6-22 Kaikuk. Bergen zerberri emako Zateuen nahi Ez izoliz ez dut minau Inolan pateri Zelan taraman bezala Ezteak naraman Aizeak eman Bilaka abesti Aizeak eman ditu Nahi buken ikakin Ez izoliz ez dut minau Hernanik 6-43 egindu eta Lea Artibaik 6-47. 6-43 el tiempo realizado por Hernani, 6-47 el realizado por Lea Artibaik. Labor bilduz, Lapurdik 7-08, Colindres 7-29, Kaikuk 6-22, Lea Artibaik 6-57 eta Hernani 6-43. Tiempos de estas dos tandas en la primera Ziaboga: Lapurdi 7-08, Colindres 7-29, Kaiku 6-22, Lea Artibai 6-47 y Hernani 6-43. Postuak: Kaiku, Hernani, Lea Artibai, Lapurdi, Colindres. Puestos en esta
borro baten idaztea zer da, ero garbira pasatzeko estirik ez bata. San Juan zuak senti nahi, ero haren falta. San Juan zuak senti nahi, zaitu zera. Uxuen materi, hauesan beharrik, elurrer dugun arren, ezenak karrekin, zerrak gurekin baitaude, etxen zaitari. Bezurik enuen bihotzetan, aitaren dagoetan, memoria gazte garaietan. Bezarkadetan, datorren bizetan, sentitzen dudan herriko kaletan, San Juan senti nahi. Ari dira hurbiltzen Lapurdi eta Kolindrez, Lapurdi lehen kaletik eta Kolindrez hirugarren kaletik. Lapurdi azkeneko minutuan sartuta. San Juan senti nahi, ero haren falta. San Juan senti nahi, zaitu zera. Gogoratu, bakoitzak bere kaletik sartu behar duela. Recordar que cada uno tiene que entrar por su calle. Lapurdi azkeneko txampan sartuta. Ya Lapurdi. Lapurdi, Amairu, hogeita hamabost, berrogeita hamazazpi. Tiempo de Lapurdi, 13:35:57. Ya Colindres. Tiempo de Colindres en meta, 14:10:90, 14 minutos, 10 segundos, 90 centésimas. Colindres en denbora, helmugan, 14 minutu, 10 segundu, 80 eunen. Lehendabiziko kaletik. Kaiko kamaitu du. Amabi minutu, 13 segundu, 18 jauneneko, con un tiempo de 12 minutos, 13 segundos, 18 centésimas. Hernani Neiko Urbil, el muetik. Jueza, mesedez, Kaikura Urbildu, deitzen ari dira. Ja, helmugan ateratako denborak, hauek izan dira Lapurdik, 13:28.
55, 57. Colindres, 14, 10, 80. Kaikuk, 12, 13, 18. Lea Artibai, 13, 02, 83. Eta Hernanik, 12, 59, 04. Donostiarra Deustu Ibaika Tolosaldea. Atenditu du, ezka, orain hori iraperarekin. Ahora dezagun lasai. La chica ya está atendida por la Cruz Roja. Bandera txuria. Bandera txuria. Se ha dado la salida. Las calles 3 y 4 no estaban muy bien direccionadas, pero bueno. Lehendabiziko kaletik Donostiarra, bigarrengotik Deustu, hirugarrengotik Ibaika, laugarrengotik Tolosa. Irtera gora beratzu izan da, inspilazioa mantentzen zaitasun handiak izan dira eta. Gogoratuko ditugu, orain arte izan ditugun denborak, helmugan, recordaremos los tiempos finales de regata de las 5 participantes. Helmugan ateratako denborak hauek izan dira Lapurdik, 13, 15, 57. Tiempo de Lapurdi en meta, 13:35, 57. Colindres, 14, 10, 80. Tiempo de Colindres en meta, 14, 10, 90. Kaikuk, 12, 18. Tiempo de Kaikuk en meta, 12, 13, 18. Lea Artibai, 02, 83. Lea Artibai, 13, 02, 83. Eta Hernanik, 12, 04. Tiempo de Hernani en meta, 12, 49, 04. Estropadan ditugu Donostiarra, Deustu, Ibaika eta Tolosaldea. Gogoratu, orain arteko bi estropada jokatu direla, bat Donostiarrak irabazi zuen eta bestea Ibaikak.
gaur Eteligako 3. estropada puntuagarria daukagu. Recordar que se han disputado 2 regatas puntuables de la Liga ETE. En la primera la vencedora fue Donostiarra y en la segunda Ibaica. Ari dira hurbiltzen, se acercan a la baliza exterior. Deustuko Donostiarra. De arriba abajo, ¿eh? Donostiarrak 6-18 egin du Ziabogan, Deustuk 6-19, Ibaikak 6-30 eta Tolosaldeak 6-35. Tiempos en esta tercera tanda: Donostiarra calle 1 6-18, Deusto 6-19, Ibaica 6-30, Tolosaldea 6-35. Recordar que en la tanda anterior Caico ha hecho 6-22. Gaztetako egun joana
Pasamos de vuestras... Asita, Jokoan emakumeen lehendabiziko Orio kanpina bandera. Badatoz lehendabiziko kaletik Donostiarra, bigarren kaletik Deustu, hirugarren kaletik Ibaika, laugarren kaletik Tolosaldea. Gogoratu, Kaikuk helmugan 12-13 egin duela. Tiempo final de Kaiku en meta, 12-13-18, que es lo que tendrán que superar en esta tanda si es que quieren llevarse la bandera. Bonito, bandera uretan emango dela. Recordar que la bandera se dará en el agua. En una embarcación aplicable. Hemen ditugu, Donostiarra lehen kaletik, Deustu bigarren kaletik, Donostiarra dirudi aurretik, nire gutxienez. Azkeneko txampan sartuta, Donostiarra lehen kaletik, Deustu bigarren kaletik, hirugarren kaletik Ibaika, laugarren kaletik Tolosaldea. Parece ser que la Donostiarra va a ser la vencedora en esta tanda. Habrá que ver el tiempo. Recordad que cada uno tiene que entrar por su calle. Gogoratu. Ya Donostiarra sartu da. Ya Deustu. Donostiarra ha sido la vencedora con 12-02-25. Beste denbora guztiak emango ditugu. Deustu bigarren, Amabi 0-9. Deustu ha sido segunda con un tiempo de 12 minutos 12 segundos 09.
El tercer tiempo sería el que ha realizado Kaiku en la tabla anterior. El cuarto, Ibaika, Amabi, 26, Larogei. Tiempo de Ibaika en meta, 12:26:80. Y tiempo de Tolosaldea, 12:37:22. Tolosaldearen denbora helmugan, Amabi, 37, 22. Ja, Donostiarra sartu da